live smo. Šta ima, brati, kako si dobrodošao u moj mali show? Hvala ti puno na pozivu, evo dobro sam, hvala Bogu, sve je super, baš mi je drago da koristimo tehnološke potencijale, što bi rekli ljudi, i na ovaj način, super je ideja, baš mi se sviđa, stvarno. Čast mi što si tu, stvarno, Dem reci, kakav je život glumca od doba korone, ba? Nisam imao prilike da pričam ni s jednim glumcem što se toga tiče, vjerujem da i vama malo da su vam planovi poremećeni. Pa jest, znaš kako, svi mi koji živimo od većih okupljanja, smo malo nadrljali sad, ali pa zanimljivo je, znaš kako, izazovno. Meni je na početku bilo znaš, uvijek gleda čovjek po nekoj prvo se veže za negativne strane, znaš, kao odgođeno mi je ovo snimanje, propalo mi je sad ovo, nema predstava, znaš, sve to, Međutim, znaš kako, kreneš razmišljati, ja sam bar tako, šta je kako da izvlačim dobro iz ove situacije, šta meni, eto sad u ovom slučaju, pošto se već postavio kako je glumcu, šta je glumcu dobro u ovoj situaciji, a ima dobri stvari, tako da neobično je jer sam navikao da imam predstave, da snimam i godina mi je počelo stvarno intenzivno i stalno sam svima nešto, kao kad su me pitali ljudi za neke planove ili da negdje odem i da dođem, uvijek sam govorio svima i ovo je februar i mart i april su mi bukirani, imam ovo, kad na jednom ništa od toga više nema i znaš kako bukvalno imaš svo vrijeme svijeta, ali onda to iskorištavam stvarno što najbolje mogu, malo da se posvetim sebi, falilo mi je i to zadnje 4 godine, kako sam bio na akademiji, stalno je bio neki tempo i snimanje i hvala Bogu da je tako, mislim super je, ali baš sad pokušavam da vrijeme da se posvetim sebi, stvarno nisam dugo mogao naći vremena da imam 3 sata tipa da čitam, to mi je bilo luksuz, bukvalno. I svi smo to govorili, znaš, vjerojatno i ti, ne znam, znaš da smo svi govorili, da mi je slobodnog vremena, da mi je par dana da ništa ne radim. Sad smo dobili te dane da eto ništa ne radimo i onda znaš i onda nam je to teško. Dobro, mislim, situacija je ozbiljna, da se ne zezamo i dugo traje i sve to, ne pokušavam ja umanjiti stvari, ali eto ja imam sad priliku da situaciju okrenem sebi nekako u prilog, pokušavam, eto tako valjda i ostali glumci, ne znam. Pa dobro, vrlo vjerovatno. A što se mene tiče, ja sam medicinski radnik, tako da sam ja trenutno u grotlu pakla, što se kaže. Ali držim se, pazi. Eto sad, slučajnost, eto, ali stvarno ja najviše se u ovim trenucima sad divim medicinskim, zdravstvenim radnicima, stvarno, vaš život sad, zato ja ne volim da kukam, znaš, čujem ljudi se kukaju, ne volim da kukam, prvo zato što, eto, opet kažem, sad nemam razloga da kukam, jer sad šta ja znam, nisam u nekim velike poslove izgubio i šta ja znam, ali kad vidim vas, stvarno medicinski, ja isto imam u porodici blisko člana porodice koji je isto sad u isto medicinski radnike. I onda kad vidim vaš život i to, onda mi kaže šuti, dobro je, pa ja šta je, vi ste najviše sad najviše, eto, ne znam kako ti podnosiš, kako pa ti, ja lično pazi, mislim da ljudi malo pogrešno percipiraju stanje medicinskih radnika trenutno. U ovisnosti gdje se nalaziš, toliko posla imaš. Naprimjer, ja sam u Njemačkoj trenutno i mi u određenim dijelovima Njemačke nemamo sad toliko posla, znaš, s obzirom da sam ja u smjeru njege, znaš, nisam u bolnici, sad bolnice su mahom ispraznile određene odjele da napravi mjesta za te pacijente koji će oboliti od korone u budućnosti, jel? Ali stvari u tome da najveći problem je što se svi ti ljudi eksponiraju, znaš, što mogu da vrlo lako dođu u kontakt sa tim virusom, i dok svi ostali, na primjer, sjedi kod kuće, znaš, gledaj, peri ruke, sjedi s mirom,
smiri dok to ne prođe, a ovi svi ostali su bukvalno u kontaktu mogu doći u kontakt sa virusom koji im potencijalno može ugroziti život. To je veliki problem, znaš, to je veliki problem. Sad ja mislim da u ovo vrijeme najviše radi psihijatrija, znaš. Sad su kod ljudi proradile neke egzistencijalne krize i šta ja znam, strahovi od smrti, znaš. Situacije u kojima ljudi ranije nisu uopšte razmišljali, ajmo tako reći, znaš, da možeš doći u priliku da dobiješ virus koji te potencijalno može ubiti. Mislim, imali smo mi do sad influenza, na primjer, virus gripe je isto poprilično zajeban, ali ga držimo u šaci. Ovo je sad nešto što do sad nije bilo i sad pitanje je samo kako će se ova situacija odraziti na budućnost, znaš. Koliko će ljudi sami biti rezervisani u budućnosti kad je u pitanju bilo koja kriza. Ne mora to biti virusna kriza, ne mora to biti bilo šta drugo. Ali, na primjer, pogledaj ljude koji su podigli neke kredite za obrtničke radnje, koji su sad zatvorene, znaš, stvari o kojima ljudi ranije uopšte nisu razmišljali, znaš, sve to sad kulminira još uvijek. Gdje će završiti, nemam pojma. Ima tu puno većih problema trenutno, ja mislim, od stanja medicinskih radnika, ali sigurno, moramo se svi zajedno držati, to je najbitnije, ja mislim. A jest, ja. Znaš šta je, promijenit će život sigurno, otvara pitanja, malo je specifična je stvarno situacija i mnogo toga će promijeniti u načinu razmišljanja u ljudi u buduće. Da, upravo mislim, tako. Ja, ima tu toliko nekih, znaš, nisam ni ja, šta ja znam, stalno mislim promišljam o tome. A ne možeš da ne misliš. A ne možeš da, znaš kako, ja, kad me neko pita i to, ja pokušavam misliti o tome šta ovo, znači sad eto živimo tako kako živimo, šta to donosi sad, šta će mi donijeti, šta gubim, šta dobivam, šta trebam ja kod sebe promijeniti u budućem nekom životu, da se drugačije, na primjer, nosim sa situacijama, da ovo, mislim, ima dosta stvari za razmišljanje. Samo pokušavam i mislim da, ja nisam stručnjak i nisam epidemiolog, nisam analitičar i mislim da ljudi koji nisu stručnjaci ne trebaju da se bave tim stvarima. Znači, prosto postoje ljudi koji, znaš, to znaju i oni su zaduženi zato da o tome pričaju. Ja, na primjer, prestao sam stvarno da čitam vijesti, informišem se na bazičnom nivou u smislu slušanja preporuka, naredbi, naravno i toga, i mislim da je to mislim, ja sad ne govorim, ne dajem nekom recepte kako treba, ja govorim samo kako ja. Ja se tako bazično se informišem u tom smislu šta treba da znam, zabrana kretanja, znaš, nošenje maske, da. Šta moram poštovat, ali ostalo ne čitam iz razloga što mi stvara tjeskobu, stvara mi strah, stvara mi paniku i mislim da ljudi mogu pasti u tu zamku da previše u sebe gomilaju informacije, puno je lažnih informacija, znaš, puno je Bill Gates. Vidiš, to tako, to su neki spinovi, politik, ima toga milion. I sad kad čovjek samo pretrpava se time, a ne koristi situaciju da skonta da u sebi malo promisli šta je, onda ja mislim da to stvarno dovodi do toga što si ti rekao da onda psihijatri imaju najviše posla. Da. To je normalno, znaš, ti sebi zatrpan si, ovo je, nije ovo je, virus ne postoji, znaš, mislim, takve neke gluposti serviraju nam se, ne postoji, ili ovo je, ovaj pronašao lijek, ovaj od šišmiša je, nije od šišmiša, nego, mislim, to je stvarno da zovneš psihijatra i da kažeš ja ne mogu dalje, i zato sam ja... Pa da. Ali upravo si ti to pomenuo, znaš kako će se odrasti u budućnosti, onda zapravo staniš i skontaš šta je zapravo vrijednost života. Znam da zvuči malo kao neka floskula već, znaš, ne zvuči uopšte, pazi, fascinantno je kako nas ovakva kriza, ovakva situacija, jedan virus može zapravo navesti da konačno razmišljamo o tome što si upravo rekao, znaš. Sigurno, znaš, šta ti ostane kad te zatvore u kuću i kad ne možeš izaći, kad nemaš ovo, šta ti ostane? Znači, ostaneš ti sam sebi, ostane ti neko tu najbliži s kim si, šta ja znam,
još hvala Bogu mi opet imamo ovu mogućnost, evo i razgovora, vidiš, sad mi pričamo i možeš nazvat koga hoćeš na video call, možeš ono, imamo stvarno neke mogućnosti, ono, opet smo nekako privilegovani u toj situaciji, ali ono, skontaš ono, šta ti zapravo ostane, znači ostaneš ti sam sebi, ti neki tvoji najbliži, najdraži, šta ja znam, i ostanu ti te neke unutarnje vrijednosti, a svi preko njih prelazimo stvarno, jer nas način života, ovo sad stvarno zvuči kao da sam neki ono, nisam rekao stručnjaka, sve sad pričam ono ko da sam nekog, malo mi reci ono ako sam ništa, samo nastavimo kako zvučim pretencijozno, ali ne, stvarno sam razmišljao, znaš kako ono, šta ćeš dobiješ neko vrijeme da razmišljiš o tim stvarima, jer način života tjera nas na sve osim na to, da se bavimo sobom i da ono, sve je to materialistički način života, kapitalizam, internet, informacije, užurbani život, planovi, znači to je sve ono što otprilike negdje dominira kod nas, dominira na zapadu, a zapravo onda, skoro sam negdje čitao kako govore o ovoj sad situaciji, kolika je razlika, na primjer, između ljudi na zapadu i ljudi na istoku. Kako različito sad ovo, ljudima na istoku je ovo, mislim, naravno sad, ja govorim generalno, neko je i tamo dobio otkaz, ima veliki problema, da se razumijemo, ne mislim da pojednostavim situaciju, ali ljudima koji su navikli da imaju vrijeme za sebe, da su nekako da razmišljaju, da ne znam, meditiraju, da se vraćaju prirodi. Znaš, tim ljudima je ovo mnogo nekako normalnije, to mnogo, a ovaj zapadnečki način života i kod nas sami, ta trka, frka, onda mi to shvatamo, znaš, u nekim ogromnim razmjerima. Sam zapravo se radi o tome, eto, nekako sve će nas natjerati da malo promislimo šta je ispravno, šta nije, valjda, ne znam. Filozofija kaže da moraš nešto izgubiti da bi shvatio njegovu vrijednost. Mi sigurno, uvijek. Ja vjerujem da mnogo stvari, ne znam kako to se prevodi s engleskom, we take it for granted, znaš, ne razmišljamo zapravo koliko smo blagoslovljeni da imamo određene stvari, a shvatimo te stvari tek kad ih izgubimo, znaš. Ali nije to samo kod nas slučaj, da to je svakako svugdje. Svugdje je, sigurno. Pa da, a šta misliš, evo malo prije smo spomenuli Bill Gatesa, šta misliš o teorijama zavjeri, jesu pobornik teorija zavjeri? Ernest Selmović. Pazi, nisam pobornik teorija zavjere, ne volim to i ne čitam ih, ne znam ti mnogo o tome reći, ali znaš kako uvijek je toga, ne znam, već me na primjer počinje živcirat kad ako negdje čujem i ako vidim da ljudi se na to lože, znaš, i to, i nervira me to kako je, ne znam kakav je to prirodni instinkt da ideš u to kao da ti sad gledaš šta je to i da ti nešto to istražuješ, kao da mi o tome uopšte ikad ćemo znat šta je ovo. Mislim, mi nikad nećemo znat. Moj prijatelj Veljko Blagojević je rekao, kaže, kogod vjeruje u neku globalnu teoriju zavjere, ko što je trenutno ova sad, taj očigledno nikad nije pokušao da organizuje više od 10 ljudi. Znaš, jer ne postoji nijedna grupa ljudi, grupacija koja će toliko dugo da čuva neku tajnu, razumiješ? I sad evo, na primjer, taj Bill Gates ili ne znam, bukvalno svakodnevno se susrećem sa ljudima koji čvrsto vjeruju da čovjek stoji iza svega toga, iako je on, ne znam, radi nekog videa prije 3-4 godine kad je predvidio da može doći neki virus koji će nas zajebat ko što je ovaj sad, znaš. I oni su uzeli kao da on je to znao, on je to tad pričao. Međutim, niko ne gleda činjenicu da je čovjek bukvalno toliko ima novca da mu taj novac više apsolutno nikakvu vrijednost nima, već želi da pomogne čovječanstvu, znaš, sa svojim raznim projektima, fondacijama, ali ne, to ćemo staviti sve na stranu, uzet ćemo neki video od prije 3 godine i onda ćemo reći da on želi da nas čipuje, ne znam, njemu je cilj da zna šta radi, ne znam, Ahmo iz Kalesije. Razumiješ, kako je to? Jest. Ma,
ne znam, stvarno mi je ovo smiješno, ne znam uopće šta da kažem. Uostalom, i evo, ne znam ja, i da to je, šta to mijenja moj način života? Šta meni... Apsolutno ništa, da. Ne možeš ništa promijeniti svakako. I da me hoće da čipuju i da hoće ne znam šta da napravi od mene, mislim šta to mijenja, ali to je s jedne strane dobro, a s druge strane to može stvarno postati opasno. Ja mislim da to nije toliko, mislim normalno i dobro je što si pitao to pitanje, to može biti opasno kad to postane, kad to počne u jednom trenutku, znaš da da dominira internet portalima. Da postane javno mijenje u biti, da. Pa to, znaš, onda se to širi, a eto sad živimo u takvom vremenu da je stvarno internet i taj način komunikacije nevjerovatan, mislim, jel, bilo ko može napisati, evo ja sad mogu sastaviti da je to šta ja mislim, da je to počelo. Virus nastao u Gračanici u vikendi Darka Đinića. Tako, i da ja želim da šta ja znam, smanjim čovječanstvo. Broj ljudi u Gračanici prenapučeno. Znaš, vidio neku glupost, i mogu dobiti na internetu, mogu dobiti prostor, zato to se može širiti, Facebook, mislim da je zato može biti stvarno otrovan i društvene mreže, jer se to može širiti, to ljudima onda samo, mislim, stvara takvu jednu anksioznost, nelagodu. Opštu paniku, da. Opštu paniku, umjesto da se fokusiramo, da slušaš, brate, šta ti kažu ljudi koji su sad trenutno u toj poziciji da donose neke odluke. Znaš, i da pokušavaš unaprijediti situaciju i okrenuti sebi pozitivno koliko možeš. Naravno, neko može više, neko manje, ima tu razlika, ali ne znam zašto bi se bavio ja, jel to od šišmiša ili od ne znam koga i čega. Ne mijenja ništa, ali na primjer ja sam iskreno frapiran činjenicom da evo spomenuli sam malo prije ovu Ernu Selimović odakle ona iz Zenice, video koji za par, vjerojatno se čuo za nju, video koji je za par dana, jesi gledao taj video, nisi? Ne, nisam stvarno upratio. Da, to je jedna djevojka iz Zenice, čini mi se, koja je napravila video u kojem ona tvrdi da je virus lažan, da ne postoji, da je to virus obične gripe i da se širi mrežom 5G u biti, da je nastala zato što je mreža 5G postavljena prvi put u Wuhanu, iako i to također nije istina, 5G mreža uopšte nije prvi put postavljena u Wuhanu, ali nije bitno. U svakom slučaju, kad sam vidio njen video, očekivao sam ispod dole da će dolaziti ljudi, bukvalno reći daj ne seri, znaš, o čemu pričaš. Međutim, toliko ima ljudi koji su to podržali, da sam se ja prepao iskreno, znaš, da neko stvarno može da vjeruje u te gluposti. I njena prva rečenica bukvalno ide koronavirus, COVID-19 ne postoji. A onda imaš s druge strane činjenicu da je zaraženo ne znam koliko miliona ljudi, da je do sad 200.000 ljudi umrlo od korone, znaš. I onda skontaš, pa zašto neko ne poduzima nešto po tom pitanju, da razumiješ? Jer to treba da bude sankcionisano, to je bukvalno širenje. Ali mi, izvinim što te prekidam, ali nemamo, mislim, mi nemamo nikakve vrste, skoro nikakve, gotovo nikakve vrste sankcionisanja, ničega. I sad nikakvog mehanizma nema, da, tačno. Da, na internetu se pojavljuje toliko besmislica, toliko ljudi uzima sebi prostor, toliko ljudi uzima, i što je najgore, toliko ljudi se tome priklanja, vjeruje, i to pokazuje zapravo koliko ljudi u tim nekim kako da kažem, vanrednim situacijama, nekim takvim situacijama, koliko je zapravo, koliko se lako priklanjaju nekim drugim mišljenjima, zapravo malo izdvajaju, jer uvijek je lakše reći bravo, tako je, to sam i ja, tačno, nego sjesti i promisliti čekaj. Nego ići uzlaku. Pa ja, znaš kako, sad, ali to je bilo kroz historiju uvijek, znaš, od uvijek je bilo ti ljudi koji, imaju... Da, ali Balkan je generalno od davnina važio kao plodno tlo za razvijanje teorija zavjeri, znaš. Mi dalje mislimo da je plan Amerike je bio da ovdje bude rat. Mi smo jednostavno ti ljudi koji kažu ništa mi nismo krivi, nama su ovo sve drugi uradili, znaš. Tako je sad sigurno, i sa koronavirusom u biti. Koronavirus uopšte ne postoji, to je
obični grip, znaš, sad je problem 5G mreža i ovo čipovanje, što ono, apsolutno nikakve veze nema s vezom, ono, kako su miješali Bill Gatesa u to sve, pitaj Boga, ono, mogli su Aliju Izetbegovića spomenuti usput, pa da ono, krug bude potpun, znaš. Da, sigurno, pa to zapravo pokazuje samo koliko valjda pojedini nemaju neki izgrađen unutarnji duhovni, mentalni svijet, koliko je zapravo, vidiš primjere, zato sad ovu situaciju iskoristiš da ono, uzmiješ malo i da se obrazuješ, da, mislim, govorim sad o sebi, znaš, uzmiješ da malo nešto pročitaš, da vidiš, da to, i onda nekako kad u sebi dovoljno budeš imao tih nekih isfiltriranih, iskanalisanih nekih, znaš, provjerenih informacija, mišljenja, onda da ćeš prosto teško pristati na te neke babske priče. A mi, što se tiče to Balkana, ja mislim da smo uvijek bili tome valjda skloniji. Mada sad, ja mislim da je to i globalno nekako, ali dobro, sigurno da u sredinama u kojoj je manja, veći procenat nepismenosti, da će to lakše. Da, ali brate, izvini, ljudi su glupi, ono, generalno prosječan čovjek je glup, mislim, moramo to iskreno reći. Evo imaš situaciju u Americi, gdje predsjednik Amerike, Donald Trump, izađe i kaže, pijte varkinu, da ubijete koronavirus. Pazi, jedan predsjednik izađe, razumiješ, u javnosti to izjavi i do sad je ne znam koliko hiljada ljudi umrlo od toga, razumiješ, jer su ljudi povjerovali da ako budu pili varkinu će se izliječiti. Pa onda se ne treba čuditi zašto neko onda uzme sebi iz neke, šta ja znam, nekog malog grada u nekoj Bosni i Hercegovini pravo da govori da nešto postoji ili ne postoji. Mislim, vidiš da i vodeći lupetaju, tako da. Mislim, ništa nije to. O tome se radi. To je, zato mislim da je i globalno, ne bi sad nešto posebnog nas izdvajao, tako da je to, vidiš, eto. Da, slažem se. Ali hoćemo mi malo ovim vedrim temama, znaš. Hoćemo se okrenuti. Moram te pitati, znači, pitanje koje vjerojatno svi priželjkuju i pitanje koji se sve pitaju, a pitat ću te malo sugestivno. Koliko je surrealan osjećaj biti dio tima Lud, zbunjen, normalan? Pa eto, dobro si upotrijebio taj epitet, mislim da je sigurno oslikavo kako sam se osjećao kad sam počeo u to, tek sad već nekako razvijam, prošlo određeno vrijeme, pa stvari već nekako dolaze na svoje, ali pa jeste stvarno nevjerovatno je da nekoj maloj zemlji u kojoj se malo snima, u kojoj se malo radi, dobiješ nekakvu priliku, a nisi ni završio akademiju, da budeš dio najpoznatije serije koja je ujedno i u susjednih 5 zemalja se emituje, 4 sad ne znam nija koliko, ali tako da u tom smislu stvarno je mislim nevjerovatno. Odrastao si Lud, zbunjen, normalan, vjerujem, i ja sam isto kad sa ove tačke se okrenem nazad, iskreno ti kažem, ne sjećam se vremena kad nije postojao Lud, zbunjen, normalan, i nekako ne mogu da zamislim kakav ti osjećaj bio nakon toliko godina slušat Izeta, Faruka, Damira i odjednom se naći s njima na setu, znaš, jednostavno, kakav ti je bio prvi dan kad si došao, vjerujem da ti je konak kod Hilmije malo pripremio teren, ali opet drugačije kad dođeš na glavni set. Pa jeste sigurno, mislim, opet kažem s druge strane, meni je nekako od kad sam bio mali, već tad sam krenuo nekim tim, dešavali su mi se u životu ti neki u tom trenutku nerealni osjećaj, a to je bilo kad sam gledao predstave, znaš, kad dođe predstav pa gledaš, ja tad već kad vidim te glumce uživo, a gledao sam i dok sam bio mali neke poznate glumce, dolaze neke dobre predstave i tako dalje, i već tad sam prvi put zapravo te neke osjećaje takve u sebi otkrio, zato na kraju krajeva jesam otišao na akademiju. Onda, znaš kako, onda dođeš na prijemni i onda ti neki svi autoriteti, neki ostvareni glumci, poznati, baš ti već budu u komisiji.
I onda prijemni na akademiji traje 7 dana, stvarno je specifičan, to je baš nevjerovatno, jest. I već tad nekako, i tad već imaš taj neki osjećaj, čekaj, ja polažem sad ispit prijemni pred nekim glumcima koji su mi uzori, zbog koji sam samo na TV-u vidio ili... Da, jest. I onda budeš primljen. Znaš, onda čak ti autoriteti kažu da ti trebaš uz svoje kolege, naravno da svi zajedno trebate tu biti, da ste to položili. I onda 4 godine ti studiraš s tim ljudima, upoznaš te ljude, ideš na predstave, ti glumci ti dolaze na ispite, naši ispiti su javni, uvijek su s publikom, jel? I onda ti tako od prve godine polažeš ispite pred više od 50, 100 ljudi, 150, znaš. I onda tako u sebi nekako već polako to razvijaš nekako da je to o čemu si maštao kao dijete postala sad tvoja stvarnost. Realnost. Aha. I tako da sam i kroz akademiju već imao susreta s tim nekim stvarno velikim glumcima i glumicama. Tako da je nekako i ta početna snimanja ti budu stvarno veliki šok i budu ti sve, ali te nekako, kao što si ti već rekao, pripremio, ti si rekao nekako te sve to godinama priprema da nekako to postaje tvoj posao, da si to školovao se i da to je sad tvoj posao, eto. A što se tiče... Jel ti je bilo strah tih prvih dana, kad si došao da snimaš tako, ne znam, Emir Hadžihafizbegović, gospodin Nadarević i tako dalje, jel to bilo, znaš, jer desi imate take-ove, vjerovatno, nekad se zezneš nešto pa i da ponovimo. Znaš, budeš li anksiozan na snimanju prvih dana dok se malo... Pa bilo je, kako da nije, pa imam još tremu, znaš, ja imam je, znaš, i a prvi put kad sam došao na profesionalni set, to je bilo na seriji Konak od Hilmije, i prvi dan sam došao, prvo jutro, prvi put ja dolazim na set, to je bio kraj moje 3. godine akademije, i i prvi put, znači vidim kamere, 3 kamere, ne znam, nija, snimatelji, tonci, garderobir, kostimograf, šminkerica, rasvjetljivač, rekviziter, to znaš, osvistiš u jednom trenutku da je to neki 20-30 ljudi oko tebe. Pa da, znači nije, kad su Damir, Faruk i Izet u kadru, to znači nije samo snimatelji njih trojica, već iza kamere ima još. Naravno, to je milion ljudi i na sve to, znaš, dolazim već to, nije mi dobro od svega toga i kao prvu scenu koju snimam sam snimao, činim se sa Emirom Hadžihafizbegovićem. I šta ja znam onda kad to nekako... Odmah u hladnu vodu. I kad to nekako kroz tebe se profiltrira, onda sve nekako poslije dolazi prirodi, ali naravno i dalje. Tu sam snimao 3 epizode Konak od Hilmi, već mi je to bilo susret sa prvim profesionalnim setom s velikim glumcima. Tarek Filipović, Goskarica i tako. Bilo je stvarno odličnih glumaca. Međutim, ono što mi je nekako bilo olakšanje u svemu tome je da sam stvarno imao dobre ljude oko sebe, da su to vrhunski profesionalci koji razumiju tvoju poziciju početnika, znaš. I onda tačno znaju kako treba da se odnose, koliko je dovoljno, šta treba reći, znaš, šta ne treba. Na koji način se postaviti, tako da su to dobri ljudi, veliki profesionalci, veliki glumci, zato i jesu zapravo veliki profesionalci, zato jesu veliki glumci, jer moraš biti prosto čovjek da bi bio dobar glumac, teško to nekako ide jedno bez drugog. I oni su mi nekako to olakšali. Drugo, režiser serije Elmir Jukić je bio moj profesor na akademiji, pa oni stvarno, znaš, kad neko učini sve da se osjećaš lagodno, komotno. I tako onda, ti ljudi ti zapravo umanje to što si rekao, tu vrstu anksioznosti koja stvarno može biti ogromnih razmjera kad ti dođeš, jer je to stvarno jedan... A kako da ne može, mislim... Znaš, mlad momak nađe se, ne odjednom, ali opet nađe se u krugu ljudi koji su nađe se sigurno, jest. Mislim, to što ja imam iskustva na akademiji, to ti daje tu vrstu neke sigurnosti,
trebalo bi, normalno, da ti da tu neku vrstu sigurnosti za taj posao koji ćeš tu odraditi, ali mi opet na akademiji nemamo susret sa toliko, sa mnogo glumaca, nemamo iskustvo profesionalnog rada. To je sve dobro, važno i pripremiti. Naša akademija u Sarajevu je stvarno vrhunska akademija, to je potpisujem stvarno tu vrstu znanja šta sam ja i moje kolege ponijeli s te akademije, to je nevjerovatno. I stvarno nekako kad dođeš na set, to ti ljudi kažu. Nekako primijete da si s te akademije, da je to stvarno odlična akademija. I međutim, onda opet normalno ti se izgubiš kad to sve, to je neki drugi sistem funkcionisanja, pogotovo televizija, serije, to je brzo se snima, nekako profesionalno, nema vremena za da sad ti, nema vremena zapravo da iko s tobom prolazi te tvoje traume i treme, to je nešto što stvarno moraš sam. Pa jeste, i tako sam i na lud zbunjen stvarno, i Muamer Kasumović i Mustafa Nadarić koji stvarno neizmjerno cijenim i postao sam sad blizak s njima, ali i dalje osjećam veliko poštovanje i respekt. Su stvarno učinili nekako taj napor da se ja osjećam ugodno. Da. A znaš šta me zanima? Zanima me, skoro sam tvoja kolegica Ida Bukva je par puta rekla da joj je uloga kako se Pipe, ja mislim, u Seksi selo, baš joj je kao spriječila je da ima neke ozbiljne uloge. Ali jel te možda strah da ti uloga Džema Branke u Lud zbunjen normalan možda onako odredi karijeru, znaš da te ljudi kasnije gledaju kroz prizmu El Džebre, ko što Damir, Muamer Kasumović će uvijek biti Damir, Senad Bašić će uvijek biti Faruk, znaš, imaš li možda tu vrstu straha, razmišljaš li o tome? Pa razmišljam, ali to nešto što stvarno ne znam koliko ja na to mogu utjecati, znaš kako život, ti svoje nešto planiraš, ali život zna nekad pisat svoje nešto. Tako da, slažem se. Nekako pokušavam se učiti da puno ne planiram, da toliko ne mislim o svojoj toj nekoj budućnosti, jer da bi se manje razočaravao, ne znam, to stvarno pokušavam. Ova situacija je najbolji primjer, jel? Pa je, stvarno sam nekako, to me još više dalo povode da razmišljam o tome, to nekako učim se da ne razmišljam o tome sad hoće li me obilježiti, neće, šta ja znam, i uopšte mislim šta znam šta je dobro za mene, šta nije, onda druga iskustva ne moraju biti moja iskustva, znaš, to je velika razlika. Da, apsolutno. Nekog ne, neko se uspije, neko ne uspije, znaš, sve mi smo svi različiti, svako ima svoj put i tako da šta ja znam, pokušavam u ovom trenutku uraditi taj posao najbolje što mogu, pripremati se normalno za budućnost, a to znači da radim na sebi, da ne pomislim nikad, a pogotovo ne sad da sam nešto naučio mnogo, to ne daj Bože, ili da sam ja sad neki kao izgrađen glumac. Nekako to pokušavam racionalno, znaš, sjedi još, čitaj, uči, gledaj filmove, slušaj druga iskustva, pokušavaj naći šta tu tebi znači, šta ne znači, gledaj predstave, obrazuj se, i to stvarno nekako pokušavam raditi. Nekako otvaram se prema svijetu, pokušavam vidjeti šta se radi u drugim zemljama, šta je Evropa, šta je Hollywood, uči strane jezike. Eto, nekako ja se time pokušavam zaokupiti, da ne bi razmišljao o tome šta će biti, šta ja znam šta će biti. Znači, postoji mogućnost da te put odvede u Hollywood, jel? Ko Miraja Grbića ili Nikolu Đurička. Da, njihova iskustva pokazuju da je to moguće. To se vjerojatno nekad činilo nemoguće, znaš, prije je bilo malo glumaca koji su uspjeli doći do Hollywooda. Rade Šerbedž, ja mislim, bio jedini koji nešto radio. Tako jest, u ovom nekom posljeratnom periodu bilo je u Jugoslaviji par glumaca, skoro sam čitao
autobiografsku knjigu Bekima Fehmija, poznatog jugoslovenskog glumca, koji je zapravo jedini nekako baš se otisnuo izvan Jugoslavije i sa tom nagradom u Kanu, koji je njegov film Skupljači perja, u kojem je igrao glavnu ulogu, osvojio i tako dalje, pa je on nekako baš se u tom periodu tih 60. i 70. nekako je otisnuo se vani pa i dešavalo se poslije, ali nekako sad sve više zbog generalne globalizacije, zbog lakše komunikacije, sad glumci više znaju strane jezike, internet i tako dalje, sad postoji mogućnost da snimiš casting, da pošalješ producentu, reditelju koji su, šta ja znam, u Engleskoj i da ti odgovori da si dobio ulogu i tako, nekad se moralo otići i tako dalje, tako da je sad sve to jednostavnije i prosto lakše i u tom smislu nisam što da ne, razmišljam i o tome, šta ja znam, to je super, to je prednost sadašnjeg vremena. I to je govorimo vrijeme ovako, vrijeme nako, internet šteti, sve ima toga, naravno ima, ali daj da vidimo šta je dobro. Kakva je prednost? Je li san svakog glumca da se dokopa Hollywooda? Pa ja mislim da nije. Kao što ni moj nije san ne mogu reći da je to, kako bi rekao, moj neki iskonski san, da sam baš to od uvijek sanjao. Nisam, ja sam sanjao samo da postanem glumac. A nisam razmišljao o tome nekako, što ne kažem da drugi nisu i sve je legitimno, ali prosto ne mislim da je to neki jedini san glumcima. Sve ima svoje prednosti, mane, znaš, ne radi se loše ni u Evropi, pa ne radi se, zavisi, u regionu se može napraviti. Čak i kod nas, da. Pa da. Da, kakav je život zapravo glumca? Mislim da dosta ljudi nemaju uopšte uvid šta glumci radi van televizije, a televizija je, budimo realni, jedan pa dobro, mali dio zapravo glumačke karijere jednog glumca. Koliko glumci vremena provedu na televiziji, dakle koliko snimaju serija i filmova, koliko su zapravo u pozorištu, ili je to, imaš glumce čisto za serije, filmove i glumce za pozorište, ili je to više pola, pošto vjerujem da dosta ljudi ne zna kakvi su odnosi tu u pitanju. Da, pa kod nas je to slabije, zato što to sam već rekao, manje se radi nego u svijetu, ajde da tako kažem, i negdje to je obično u Hollywoodu i u tim velikim evropskim, šta ja znam, onda tu nekako imaš glumce koji su za televiziju, jer se puno radi i tako dalje. Kod nas je to stvarno, mi nemamo tu privilegiju da se baš tako bahatimo tim kategorijama. Ja sam samo pozorište, kod nas se sve radi. Tako da je u tom smislu, naravno postoje glumci koji postoje, naravno, nema ih mnogo, ali postoje glumci koji imaju neke svoje stavove da, na primjer, ne rade to i to, ili su više u pozorištu, više su ima, naravno, ne bi da me neko pogrešno shvati, ali hoću da kažem generalno, obično glumci rade i film i pozorište i radio i tako dalje, zato što nemamo privilegiju da toliko biramo, jer se stvarno se slabo se radi. Ali tako da i to sve ovisi, znaš, kako u pozorištu, ovisi o projektu, ovisi o ekipi, ovisi o tome ko je pokrenuo projekat. Ja nemam neko mišljenje da televizijski projekat je nešto da mora biti nužno manje važniji ili slabije kvaliteta od, na primjer, neke pozorišne predstave. Mislim, raznih ima stvari, ljudi u pozorištu naprave neke stvari iz nekih sumnjivih razloga sa sumnjivim kvalitetom, znaš, a na televiziji imaš vrhunske proizvode, na filmu ovako, na filmu onako, znači sve je ovisno. Generalno, ako hoćeš da napraviš u bilo čemu dobar posao, bitno je posvetiti se i treba vremena, treba uloženog truda. Formati su drugačiji, televizija se brže radi nego pozorišni proces traje, mislim, mjesec, dva, zavisi, neki imaju duže procesi, a neki traju i do 20 dana, sve ovisi o tome koliko ljudi radi, na koji način, ima milion faktora.
ali pozorište generalno traži prosto traži neko vrijeme isprobavanja, a na filmu i televiziji tu stvari malo striktnije nekako određene, pa već dolaziš na nešto na gotovo nekako, već malo drugi je prosto način rada, ali Kako izgleda jedan dan snimanja, na primjer, za jednu seriju iz tvog iskustva? Je li to isto mislim da ima jedna epizoda u Lud zbunjen normalan kad izved glumilog policajca, je li to baš tako, dođeš na sve, čekaš 4 sata, 5 da dođe na tebe na red ili kako to ide? Se i to, svega ima, mislim, ja naravno govorim normalno iz svog iskustva, ne mogu iz tuđeg, ne znam, ali dolaziš stvari plana, programa, snimanja i tako dalje, nekad se desi da se prosto snimiš neku scenu i onda moraš čekati jer je tako napravljena dispozicija prosto zbog nekih milion faktora, da li zbog nekih drugih glumaca, na primjer, koji stižu iz drugih zemalja ili tako dalje, kojima su letovi tad i tad i ti s njima snimaš, ti onda normalno moraš sačekati njih jer sve je stvar prioriteta, ili neko ima ovo, neko ima zbog vremenskih, nekad je treba noć, nekad dan, nekad se moraš promijeniti u drugi plot, tako da ima i čekanja, jeste to jedan sastavni dio, ali generalno nekako dolaziš rano, kupite u 7 ujutro, odlaziš na set, imaš vrijeme za pripremu, kostim, šminka, to sve te stvari da, koje ljudi iza TV ekrana ne znaju, na primjer. Da, pa to je zanimljivo, kao znaš kako izgleda taj proces stvaranja, to pripremaš se, razgovor s rediteljem, proba, tekst, kažeš šta bi probao, reditelj ti odgovori, da sugestiju s kolegama, nešto stvoriš, predložiš, tako dalje, onda ideš prosto imaš program koji se svi moraju pridržavati, a to je taj neki scenoslijed, kad se koja scena snima i tako dalje. I radiš, snimaš, čekaš, preslačiš kostim, mijenjaš frizuru, šminku stavljaš, skidaš šminku, pereš kosu, promijeniš frizuru, promijeniš kostim, pa se vratiš opet u onaj kostim, pa opet čekaš, pa jedeš, pa onda ponovo snimaš. I tako, najveće se snimanje nikad ne bude dosadno, znači. Pa nikad nije dosadno, sigurno nije dosadno. Pogotovo s tom ekipom, mogu misliti kako to izgleda snimanje. Sigurno. I tako mi snimanje završavamo nekad, i to zavisi kako kad, nekad mislim u 7, nekad u 10 navečer, zna se i do ponoći, sve ovisi, ali uglavnom radi se, stvarno se puno radi, sutra ponovo ideš na snimanje, tako kad zaredaju ta neka snimanja, mjesec, set snimanja, onda stvarno moram sebi nekako svoj život moram prilagoditi prema tome. Onda nekako, znaš, već sam zauzet mjesec dana i onda ne mogu sebi dozvoliti da idem negdje iz Sarajeva, jer neću stići, ne mogu sebi dozvoliti da navečer izlazim, jer ujutro moram biti 7 spreman, svjež, naspavan, u koncentraciji. Ne mogu sebi dozvoliti da nešto puno planiram unaprijed, jer znam da će me, na primjer, zadesiti tad i tad snimanje. I tako dalje, moraš se držati, moraš imati fizičku, možeš držati do fizičkog zdravlja, brinuti o imunitetu, o zdravlju, jer ne može sad moja gripa, ne smije neka uticati na čitavu tu mašineriju. Ja moram biti odgovoran da se brinem o sebi, kao što se svako brine, da taj produkt prosto bude na kraju dobar. Tako da zahtijeva stvarno, to ljudima koji ne znaju, zahtijeva stvarno jednu ozbiljnu koncentraciju, ozbiljno bavljenje, ozbiljno pripremu, moraš doći spreman, moraš doći, tako. A kad si kući učiš scenariju, je li teško zapamtiti što treba da kažeš? Da, pa to je nešto što se to je neka sudbina glumca, niko te ne pita, ti si me sad prvi svi očekuju od tebe. Hvala ti na tom pitanju, nema na čemu. Svi očekuju da moraš naučiti, tako da sjedi i uči. Imaš glumaca kojima to teže, koji neki to lakše memorišu stvari, ali pronalaziš načine
kako da sebi to olakšaš, ali prosto moraš. Znaš, to je neki dio tvog posla, ko što je tebi se podrazumijeva da ćeš, šta ja znam, ne znam šta ti reci. Ali znaš, svako sklopiti infuziju. Pa eto, ja sad ne pita ni tebe niko, jel ti teško, jel ne znam, izložen si, šta ja znam, nekim hitnim slučajevima, pa vidiš svašta, vidiš smrtne slučaje, vidiš to, i sad valja i to navečer. Da, posao je posao. Posao je posao, tako da, ali kod nas je malo, kod nas generalno vlada jedno mišljenje onako ustaljeno da je gluma neka zezancija, znaš, jer ljudi vide taj neki finalni proizvod u vidu predstave, filma, serije i tako dalje. Pardon, i vide ljudima si u kućama uđeš s nekom lijepom energijom, pozitivnom, i naš posao u suštini jeste igra. To je nekako jedna od prvih stvari koju naučiš na akademiji, da gluma jest igra. Samo igra sa vrlo ozbiljnim pravilima koja moraš poštovati. Pa to je onda još malo i zajebanije, znaš, jer ako nije igra, nije igra, znaš, a ako imaš igru sa pravilima, onda je to već nešto drugo. Jer možeš da zajebeš pravilo za koje nisi znao ni da postoji, jer to je bit igre, jel? Tako je, jer to uvijek mora biti na toj nekoj, taj neki uspjeh je zapravo ta neka tačka na kojoj se sudara ta vrsta poštovanja pravila, ozbiljnosti, obrazovanja, svega toga što si naučio, profesionalizma, tačka gdje se sudara to i neka igra, bukvalno dječja igra, iracionalnost, zezancija, jel, moraš uživati u ovom poslu da bi stvari radio dobro. I nekako uz sve to mora postojati ta neka doza baš bukvalno dječje igre, dječje zaigranosti, eto, na taj način. Da li jedna socijalno anksiozna osoba može da bude glumac? Pošto malo prije spomenuo da su vam svi ispiti pred publikom, ja nemam pojma kako bi to izveo, znaš. Kako se, da li poznaješ ljude koji su onako introverti, a koji su glumci, poznajem. Kako se nose s tim? Poznajem i stvar je samo načina i to je stvar profesionalizma, jel? Poznajem, nisu svi glumci isti, znaš, kao stereotip je da su glumci, ne znam, nije ono što sam čuo, otvoreni, blentavi, ludi, da puno pričaju, da nasmijavaju i tako dalje, a nije istina, ima različitih, ima glumaca koji su u privatnom životu, šta ja znam, nekako, eto tako, introvertni, zatvoreni, intimni, tako da postoji takvi, ali prosto svi znamo šta nam je posao i svi ga bar većina vjerovatno pokušava raditi što bolje i svi tako, to se odvoji, prosto se odvoji. Kakav je Mustafa Nadarević, na primjer, privatno? Mislim da to dosta ljudi interesuje, dosta mlađe populacije ga poznaje samo iz Lud zbunje normalan, gdje glumi baš nekog otkačanog dedu, znaš. A ja znam koliko on zapravo genijalan, ja sam čuo za jednu anegdotu vezano za njega, mislim da su snimali film Otac na službenom putu, ako se ne varam. I on je navodno nosio, neko je bio tu na setu i on je nosio jastuk na obrazu i kad su ga kasnije pitali pa zašto nosiš taj jastuk na obrazu, pa kao da se vide one crte od spavanja, znaš, pošto mi je naredna scena, to je meni stvarno pregenijalno, ko bi se toga sjetio, znaš, da uradi. Kakav je on zapravo oko osoba i kako je radi s njim na setu, to vjerujem sve ljude zanima. Jes, to je stvarno, ja mislim, jedno od najčešćih pitanja koji sam ja dobio od kad sam počeo snimati Lud zbunjen. Vjerujem ti da. Stvarno je, sve to nekako da. Ali, eto, vidiš, super se veže na ovo prethodno pitanje koje si ti postavio. Naravno, nije, svima je to čudno jer su se ljudi poistovjetili s tim njegovim likom u toj seriji i zašto je dugo se ta serija snima.
on je nekako dugo igrao taj lik, ima mnogo epizoda, to se stalno 13 vrti. godina već, mislim na 300 epizoda gotovo. Jeste. I prosto ljudi su nekako navikli da je to i gledaju ga svaki dan i onda prosto je sad neobično da je taj čovjek kao normalan. Jer je kao kako je moguće da on pa to je to upravo ono što smo malo prepričali, to je to odvajanje normalno, privatno i profesionalnog, prosto nije kao taj lik što igra. I tu se vidi, potom se vidi dobar glumac, da ti zapravo možeš igrati nešto što je različito od tebe, što je neke situacije u kojima se ti, na primjer, nisi nikad našao, koje ti ne bi nikad uradio, nešto što je potpuno neki likovi koji mislim, glumci su igrali, šta ja znam, ratne zločince, igraš pedofile, igraš sve, znači ti takav posao da ti si naučen da i učiš se, da osvajaš te druge karaktere, druge načine razmišljanja, mentalne sklopove, ali ti prosto pokušavaš, valjda, ostati to što ti jesi. Ali opet postoji jedna zanimljiva stvar, a to je da svaki lik je zapravo negdje dio tebe. Jer mi smo svašta u sebi. Mi nekako volimo to da kao, tu sam na primjer na akademiji naučio, da smo mi svi nekako sve i da možemo svi biti svašta, samo ovisi o situaciji. Ljudi to generalno vole da kao, ja sam takav i takav, znaš, ili kao mrzimo pitanje, kaže, opiši ga u 3 riječi. Mislim, kako možeš nekog opisati u 3 riječi? To je tako... Mada jako je bitno spomenuti, dame i gospodo, to ne znači da je bilo koji glumac pedofil, to znači samo da je da glumi u tom trenutku. Apsolutno, da, naravno nisam o tome mislio, ni da ima te neke, pa imaš različite, igraš svašta, igraš serijske ubojice, igraš svašta, mislim, to je tako, ali naravno ne u tom, ali pokušavaš, svi možemo biti sve, o tome se radi, mi smo svi ljudi i svi možemo biti sve, ne kažem opet da me neko pogrešno da će biti svi sve, ali sve sad sam se u nekom krugu, ne mogu izaći. Mislim da smo svi razumjeli, da. Da, znači sve te stvari koje vi svi igramo su ljudske, zapravo, a dijelić sebe, naravno, ne mislim sad da igraš ti tog, neko znam, zločinca i ti bi sad pucao na toliko ljudi ili šta ja znam, ali možeš u nekom drugom, neki drugo zrno karaktera naći sebe. Znaš, isto, na primjer, voliš hranu kao taj lik, isto se smiješ, recimo, isto voliš, imaš iste neke stvari koje ne voliš, tako dalje. Znači, u tom smislu, u svakom liku želim da kažem da možeš pronaći neki dio sebe. O tome se radi, tako da je vjerojatno i u tom liku nekog Izeta Fadlinovića Mustafa ugradio neki mali dijelić sebe, šta ja znam, iz nekog iskustva, iz nekog ili promatranja drugih ljudi, ali generalno on je privatno jedan onako vrlo skroman čovjek prije svega, izuzetno dobar, izuzetno saosjećajan, empatičan, mudar, nekako više bih ga iz mog ovog nekog naravno skromnog iskustva što ga znam, ali više ga više ga vidim nekim povučenijim, skromnijim ljudima, znaš, sve to zapravo što je različito od tog lika. Zapravo je tako, da. A da, on je stvarno nekako odmjeren, sve to. I onda skoro sam vidio taj neki komentar na, ne znam, gdje na nekoj društvenoj mreži, emisija In Magazine za Novu TV, pa smo davali svi glumci neke izjave, intervjue i neko je napisao kako mi je Mustafa čudan ovako normalan. Pa to baš o tome se radi, da. To je zanimljivo je to stvarno, ljudi se poistovijete, ali to je sad talenat, spoj talenta, iskustva, profesionalizma,
i nekog tog posvećenog bavljenja glumom, jer ti posmatraš, mi smo glumci naučeni da posmatramo druge ljude i u tom smislu ti negdje u sebe stavljaš negdje u neku u neko skladište, znaš, neke gestikulacije, način pričanja, kako neko hoda, tako smo učeni na akademiji, da ti stvari posmatramo više možda nego ostali ljudi, znaš, i onda ti sve negdje u sebi negdje to čeka za neku ulogu, znaš. Ali htio sam te pitat, Tarik, koliko je gluma zadnjih godina i u zadnjih, ne znam, deceniju možda, koliko je to zapravo atraktivan poziv za mlade ljude? Malo prije si rekao, i ja sam sam skonto, ispričao si mi neke stvari vezano za akademiju koje ja, na primjer, nisam znao, da je to jedan jako, jako specifičan fakultet, ajmo ga tako nazvat. Nije ni pod jednim uvjetom nije isti, ne znam, pravo, kriminalistici i tako dalje. I vjerujem da mnogo ljudi hoće da bude glumac, ali neće da prođe kroz taj proces. I koliko je to zapravo atraktivno, koliko ima ljudi koji studiraju glumu, da li ti primjećuješ da, ne znam, ljudi koji to rade da stvarno uživaju ili to rade, eto, hajde da probamo? Pa, pazi, čini mi se da ta želja za bavljenje bilo kojom umjetnošću mislim, ne jenjava, ona nikad se neće smanjiti, prosto talent je nešto što je nekako stvar koju imaš ili nemaš, ali to ne može biti to stvarno ne može biti uslovljeno nekim socijalnim, političkim, globalnim dešavanjima, znaš, kao da. rijetko to može, jer neko, naravno može i ljudi neki imaju problem u porodici pa im roditelji ne dozvoljavaju da upišu. Ima i takvi ljudi koji, ne znam, čitav život kao ja sam uvijek htio biti glumac. Sad je pitanje da li je trebao to biti ili nije, šta ja znam. Ja. Ali ima neki prepreka, naravno, ne tako dalje. Ali ono nije kao neka ostala zanimanja koja su recimo prije, što nešto čujemo, prije je bilo više tih, sad je manje, ili sad je više tih. Umjetnost je nešto što je uvijek tako teklo kroz vrijeme, nekako sa istim ciljevima, mijenjalo se naravno od kulture do kulture, od epohe do epohe, nekad je... Ali srž se nije mijenjala. Suština se nije mijenjala i ljudska potreba da se bave tim se ne mijenja. Ona je prosto uvijek takva. Tako da i ovisi, naravno, nekad prije, kad se akademija osnovala, dolazilo je više ljudi na prijemni, ali to je bilo rezultat nekih drugih potpuno stvari, ne po pitanju da je tad bilo više talentovanijih ili da je sad ili tako dalje. Da. Znaš, ali prosto malo sam sad lutan, zaboravio sam pitanje. Malo ne, samo izvoli nastavi. Šta si me pitao? Htio sam te pitati koliko je atraktivan fakultet za mlade. Ne pričamo puno. Nema veze. Da, koliko je atraktivan za mlade ljude. Prvi put pitaš. Čudno, da, malo čudno. Pa eto vidiš, dobro sam ja zapravo, nisam loše ovo pričao. Tako, ja mislim da je nekako, nije neka ta velika razlika atrakcije, jer je bez obzira, vremena se mijenjaju, ide modernizacija, ide tehnologija, tako dalje, živimo neko drugo vremena, ali i unutar tih stvari ljudi i dalje nalaze atraktivnim ta neka zanimanja. Znaš, uvijek je to, nekad nije bilo televizije, pa su ljudi iz nekih pozorišta, sad je to više toga, sad je internet i tako, web, neke serije. No, uvijek ja mislim da ljudi nekako to nalaze, znaš, tako da mi je teško to reći kao, sad, s druge strane, stanje u kulturi umjetnosti nije baš bajno. Iz tog razloga mislim, da, nije uopšte, iz tog razloga mislim da to ljude neke i odbija ili da to neke roditelje, na primjer, neke djece koja bi to eventualno studiralo, čine zabrinutim. Znaš, brinu se za egzistenciju, od čega će živjeti, nema tu hljeba. Pa kako jedan glumac zapravo živi u BiH? Znaš kako, i to mi je teško reći, kao izdvojiti, kako ko?
Mislim, znaš, koji su svakom nekom, znaš kako ko se nađe, koliko ko radi, kako koga zadesi, koliko su, različiti su načini, prosto ima ljudi koji, kolega koji kažu ja stvarno teško živim, jer na primjer nisu zaposleni, imaju porodice, sad u nekom trenutku malo se radi, malo se snima, nisu dugo radili, onda oni kažu prosto ja teško živim. A imaju glumaca čija iskustva opet to su neka druga iskustva koji pokazuju da se može živjeti i tako dalje. Generalno ne živi se bajno, ne živi se kao u Hollywoodu. Mi nemamo nekih sad nešto mega zvijezda, nemamo bogatstva. Da je percepcija drugačija kod naših ljudi kad kažeš glumac, odmah im padne na pamet Tom Cruise ili ne znam. A zapravo zaboravljamo da ima toliko glumaca koji su bukvalno na margini društva, zaboravljeni, sigurno. Nemaju od čega da žive. Da. Sigurno, da, nije to hollywoodsko poimanje glumca kao slava, vile, bazeni, paparaci, mislim, nismo taj, nema toga, nekako živi se onako, eto, ko svako zanimanje, zavisi koliko radiš, koliko, eto, tako. Da, a šta su tebi tvoji roditelji rekli kad si rekao mama, tata, hoću da budem glumac? Ja sam imao stvarno veliku sreću i na tome sam im stvarno zahvalan i uvijek ću biti zahvalan da ja stvarno nisam imao problema. Oni su nekako, mislim, ima tu sad i do toga da je moj otac imao neki, ima čitav život nekog tog umjetničkog dara od sebi, da vjerovatno i od njega jesam naslijedio tu neku afinitet prema umjetnosti. On je doduše nije glumac, on je onako uvijek bio u muzičkim vodama i nekako uvijek se od djetinjstva, od malena se uspostavila drugačija neka vrsta atmosfere u kući. Da, slažem. Razumiješ, mnogo se pjevalo, sviralo, slušala se muzika i onda nekako s tim se mijenja i način vjerovatno razmišljanja ljudi, pa su tako mojim roditeljima to nije bilo nešto što je sad neprirodno ili da je bilo nešto kao nešto je to, Bož sačuvaj, ćeš tamo. Tako da sad jesu i oni normalno bili zabrinuti, znaš, čega će živjeti, znaju da znaju kakvo je stanje u državi, znaju da kultura, kao što smo rekli, nije baš bajna i brinu se. Međutim, nekako ja sam kroz neko svo to vrijeme do fakulteta njima na neki način čudan ulio neku vrstu povjerenja da oni to meni puste. Rekli su mi, tu se moraš ti sam boriti, moraš znaš, mi nemamo ta iskustva, nemam nikog ko je glumac u porodici, ni širovoj, nemam, prosto nisu znali za to. Rekli su ako nekako vidjeli su da to stvarno hoću, da to stvarno želim i rekli su ako ćeš biti posvećeni to, onda znali su da je to stvarno, nekako znali su, imali su taj nivo informacije, da su znali da je to teško zanimanje. I pustili su me, eto tako, nisam imao stvarno problem, imao sam uvijek podršku i sad imam podršku i to je stvarno važno i to mi je neka velika sreća u životu. Da, slažem se. Kako je okolina reagovala, pošto dolaziš iz Gračanice, iz jedne relativno male sredine, je li bilo od onog mali, vidiš, otišao u Sarajevo tamo, nešto glumi ko bila. Ja. Pa okolina uvijek će reagovat vjerovatno čudno sa nekim stvarima koje nisu tipične za tu okolinu, ali vjerovatno su u provincijama nekim normalna, postoji normalna i nenormalna zanimanja, normalno su doktor, pravnik, znaš, profesor, jest ovo nešto glumac, bože, režiser, nešto, pjevač, slikar, to je sve nešto. Jest, tako da znaš, protiv toga se ne možeš boriti, ali ja opet stvarno nije neko lažno sad kao dodvoravanje gradu, nemam razloga za tim ili da nešto izbjegavam odgovor. Ja stvarno imam dobra iskustva. Ja ne znam, imam mnogo valjda razloga za to. Prije svega što sam se već od nekad od osnovne škole bavio amaterski glumom, znaš.
I onda su me ljudi navikli da gledaju od tih nekih dječjih predstava, pa poslije do neka srednja škola, znaš, nekako puno su me ljudi gledali, da tako kažemo, Gračanici. A Gračanica ima prilično, ako se uzme u obzir broj stanovnika, tako dalje, veličinu grada, sve to dalje, ima prilično jedan lijep, zapravo vrlo dobar, moram jaču riječ upotrijebiti, vrlo dobar odnos prema pozorištu, zato što su uvijek dolazile predstave iz Tuzle, iz Sarajeva, iz Mostara, iz Zenice, na primjer, i nekako uvijek su bile pune sale. I mislim da je i mene to nekako ojačalo u tom naumu da se bavim. Nekako sam uvijek rastao u nekom dobrom odnosu prema pozorištu, što znam da u drugim gradovima nije bila, što su mi ljudi iz tih nekih drugih gradova govorili da nije stanje, kao tipa bila predstava, pola sale nema ili nešto tako, kao ne dolaze predstave. Ovdje stvarno u taj naš Bosanski kulturni centar uvijek je dolazilo predstava, dobrih predstava, ne samo komercijalnih, poznatih. I kad sam ja onda te predstave igrao u osnovnoj, znaš, u gimnaziji, uvijek je to bilo posjećeno, uvijek je bilo publike i nekako su ljudi to voljeli. Naravno, to je jedan krug publike, nije se to, da se razumijemo, nije se hrlilo kao na, ne znam, koncerte neke, ali sam, nekako su me ljudi tako počeli od malena doživljavati i nekako je svima bilo čak i prirodno da ja idem na to. Sjećam se kad sam ja to upisao i kad sam bio primljen da su ljudi čestitali, da nije bilo, stvarno je bilo malo nekih loših komentara. Nekako su svi govorili, ja sam to od uvijek znao da ćeš ti, ja sam to znala uvijek. Pogotovo sad kad ste vidjeli u Lud Zvulje normalno. Yes. I tad, kad sam tek upisao, kad nisam igrao ništa profesionalno, nekako ljudi su ja znao sam da ćeš ti to uvijek. I to me nekako isto jačalo. Ja imam stvarno jedan lijep odnos ovdje u gradu. I čak sam s diplomskom predstavom dolazio, kad sam igrao diplomsku predstavu, odigrao sam je na Akademiju Sarajevo i onda smo igrali ovdje u Gračanici. I čak je bio neki juni, ovako, bilo je vruće, onako, ljeto neko, i ne tako atraktivno vrijeme da provedeš u sali, ali ja sjećam da je to bilo, mislim, to je bilo prije, šta ja znam, kad je to bilo, prije prošle godine, ja. Prije godinu prilike, da. Da, bilo je puno, bilo je krcato. Ljudi su mi slali poruke da neće moći doći, da su, ne znam, na moru, da su vamo, da pitali su da li će ponovo. Hoće biti repriza. Da, pitali su me ljudi koji nisu mogli nešto iz nekih razloga i koji su čak bili. Bila je krcata sala. Stvarno je bilo puno i tako su bile dobre reakcije da je to meni bilo nevjerovatno. Ne znam, valjda stvarno što su nekako, kako je upravo zato kako je mali grad i kako nije bilo nas puno koji smo bila je ta neka dramska sekcija uvijek, naravno, i bio je neki mali broj ljudi koji su pravili te predstave. To je mali grad, nije bilo sad neki milion ljudi, šta ja znam. I eto, nekako ja sam imao sreću i neku sudbinu da samo ja, iz te neke svoje generacije, ti svojih kolega tad, samo da ja odim na akademiju, to je, šta ja znam, sudbina, ali su nekako naučili na to i valjda su prepoznavali od malena da ja to radim dobro. Valjda da to nije baš tako loše. Izvin šta malo ovako naširoko, ali... Ne, apsolutno, imaš svako pravo. Imaš svako pravo da ideš nadugo i naširoko, zbog toga smo tu, rekao sam ti prije nego što smo počeli da snimamo da je ovo nezavisan medij, ako se može tako nazvati. Evo sad ću ja tebi postaviti, što je takva je forma, da smo neka slobodnija. Kad si već to pitao, kakva je tvoja percepcija glumca? To me zanima. Šta si ti, ili šta si mislio nekad, šta sad misliš, kako ti to doživljavaš? Ja dolazim iz jedne male sredine u Kalesiji, znaš, i u životu sam, sramota me reći, ali mislim da sam pogledao samo 2-3 predstave, znaš. Tako da je za mene glumac bio slika i osobe na TV-u, znači čovjek koji glumi na TV-u, to je za mene bio glumac. I sad kad si mi ti ispričao da zapravo
glumac nije samo na TV-u, nego da je ogroman dio njegovih prihoda zapravo dolazi i iz glumi u pozorištima, jel, I znao sam ja otprilike da glumci u BiH nisu na onoj visokoj nozi na kojoj bi trebalo da budu, na primjer, znaš. Glumci u, ne znam ja, u Hollywoodu tamo izbacuju, štancaju non stop daleko lošije materijale od filmova koji mi zapravo imamo tu i zarađuju ogromne hrpe novca, mnogo više nego što to naši glumci zarađuju. Ali drago mi je da čujem da ipak situacija u turi generalno nije baš toliko loša koliko svi mi mislimo, znaš. Ipak se tu iznađe i sredstava i dovoljno talenta i dovoljno vremena da se izbaci neki kvalitetni materijali i ja mislim da mi kao društvo treba malo da se osvijestimo i malo prije si povukao vrlo dobru paralelu. Nije mi došlo toliko ljudi kao na koncerte, ali došlo je dovoljno ljudi. Trebalo bi da bude obratno, da dolazi mnogo više ljudi na pozorišta i mnogo više ljudi da prida pažnju kulturnim dešavanjima nego Cecama i Jelenama i tako dalje. Da, tačno je. Super si to rekao. Da, nadam se zadovoljan odgovor. Ne, naravno, kako da ne. Ne, volim slušat, znaš, šta ljudi misle o ovom poslu i tako dalje, znaš, puno toga naučiš, puno toga odražava neko, ako ništa odražava stanje u kojem živimo, eto. Da, naravno. Ali mislim da dosta ljudi nema uopšte uvid kako izgleda život jednog glumca, znaš. Pa ne, ili su možda naučeni na ta neka, šta ja znam, na te neke slike. Senzacionalizme i... Jest, kao poznat nešto, ja kao zvijezda. Ja možda više nekako to, da je to neko, Pa dobro, mislim, glumci kreću se u takvom miljeu, znaš, gdje, ne znam, radiš u biti te stvari mnogo ljudi radi stvari radi sebe, jer to voli, ali svaki dio kulture, svaka umjetnost jednostavno mora imati svoju publiku i ti to, ajmo preći 50% radiš radi publike i onda nije čudno, da ljudi na taj način percipiraju te glumce, kaže, za na primjer, Muamer Kasumović je ogromna zvijezda sad u BiH, od Luzbun je normalan. Ja vjerujem da on sam shvata da je zapravo poznat zato što je glumac, razumiješ? Mislim, to što si malo... Pa jest, to je nešto što prati razumijem to je nešto što prati ovaj posao, ali i mislim da je čak i dobro, znaš, kod nas mi smo mala država i kod nas, na primjer, je... malo i drugačije stanje nego u susjednim zemljama. Kod nas je to malo još, ima se taj neki onako stav prema glumcu kao šta će on ili šta će, nisu to neke zvijezde. Naravno, super je što se ne uzdižu glumci u nešto što nisu. Mislim, ljudi smo od krvi i mesa i apsolutno ne treba ta neka hollywoodska slika je nerealna i zato i nerijetko se dešavaju neke loše stvari i tako dalje, ali u isto vrijeme ne treba baš ni pretjerati u tom nekom prizemljivanju, pa zapravo ne treba podcjenjivati, o tome se treba vrednovati onako kako jeste. Znači ne treba ni previše davati nešto što nisi, ali ne svez na nekog bezveznjaka, šta ja znam, ima i ti neki epiteta koji se vežu, ili kao u Sarajevu ne možeš biti zvijezda, pa te onda kao znaš, kao... To se od vijeka priča, da ja, u Sarajevu. Pogotovo Sarajlija ne može biti u Sarajevu zvijezda, jer kao domaća publika. Ja, pa to nešto vlada, ta neka, ja nemam puno iskustva, ne bi sad uzimao baš za pravo da o tome govorim, ne znam, ali čini mi se da jest. Čini mi se da je, ne znam, u Beogradu, Zagrebu malo drugačija situacija, da se nekako malo više glumci cijene, da nekako, mislim, i veći su gradovi, što je normalno, veće države i sve je to normalno povezano, ali eto nekako... Ali šteta je to, Tarik, s obzirom da je, na primjer, prije rata za vrijeme Jugoslavije Sarajevo, ali bukvalno bilo centar kulture u bivšoj Jugoslaviji. I geografski, a i ovako,
sva najveća dešavanja su se dešavala u Sarajevu, sve najveće grupe muzičke su dolazile iz Sarajeva, svi najveći glumci su dolazili iz Sarajeva i tako dalje. I sad da se to u jednom kratkom vremenu bukvalno relativizira, marginalizuje, tako reći, da imaš, ne znam, tu neku kremu, velika je diskrepancija između kreme, glumaca i ostalih umjetnika, sad ne govorim konkretno o glumcima, već rećemo svi ti umjetnici koji to rade. Znači, samo oni koji su poznati, oni imaju neke, imaju neke perks, kako to se već kaže, a ovi ostali bukvalno su zaboravljeni, znaš. Ono što si ti malo prije rekao, podcjenjuju se, jer ko si ti glumac, pa gdje si glumio, znaš, nisam nikad čuo za tebe. Tačno. Htio sam te samo još pitati, kakve filmove Tarko obično voli da gleda? Šta je koji je žanr tvoj omiljeni? Sad sam primijetio, svijestio sam tog ovog razgovora, da svaki odgovor mi počinje kao, ne mogu ti sad baš reći, uvijek je kao... Nima veze, i to je odgovor. Ne mora sve biti konkretno crno i bijelo, znaš. Znaš sam svaki sad baš osvijesti kao, svaki odgovor počinje kao, pa teško mi je reći. Ne, ovo mi je stvarno teško reći, zato što nemam nemam jedan film, znaš. Ti si pitao kakve filmove, ti si postavio se dobro pitanje, ali nisam vezan za neke usko žanrove, i postoje stvarno razni filmovi koje volim, volim i domaći, i strani, i svi kultura, znaš kako, mogu bi ti sad govoriti kao od korejskih filmova, puno, gledam korejske filmove, korejsku kinematografiju volim. Jesi li gledao ovaj Parazit koji je skoro izašao? Kako da ne. Kako je to genijalan film? Nije odličan. Kako je to genijalan film. Korejska kinematografija je generalno jako, jako dobra. Ja sam u zadnjih ja obožavam horror filmove, by the way, znaš, ja sam veliki fan horror filmova i Azija je u zadnjih možda 10 godina, pa i 15 otprilike, baš od You On Grudge-a, znaš, pa nazad ovamo, postala baš epitom za neki dobar horror film, pa sam malo istraživao. I koreanska, što se tiče svih van hollywoodskih kinematografija, ja mislim jedna od daleko najboljih. Jeste, stvarno. Parazit je genijalan. Da, vidiš, baš mi je drago da ima još ljudi koji gledaju i filmove koji nisu na engleskom jeziku. A ne, ima, šalim se sad, ali vidiš, znaš, tako jedan neki film izađe, dobro, to je super, naravno, zato je dobar i taj Oscar za strani filmovi, jer tako, nekako dođe do publike da imaju neki koreanski dobri, japanski, iranski, indijski, kineski, znaš, da nismo sve tako, da nismo samo vezani za Ameriku ili Evropa, znaš, kao europocentrični. Pa gubi Amerika polako monopol, ja mislim, nad blockbusterima i znaš, naravno još je to... Ja. Pa da, oni su veliko tržište, normalno, imaju sve, imaju tradiciju, samo super mi je da ljudi nekako gledaju svašta, da otkriju, tako i ja, znaš, volim iransku kinematografiju, naprijed, strašno volim iransku, ne znam jesi kad možda gledao sam samo iranski horror film, pošto sam malo prije rekao da volim horore, to onaj Under the Shadow, gledao sam taj, izuzetno dobar film. Da, izuzetno dobar, ali inače, pazi, što se tiče ostalih žanrova, nemam stvarno puno vremena, to je najveći problem. Imam listu na IMDb od bar 1500 filmova, vjerovo ti meni ili neko je, želim da pogledam, ali jednostavno nemam vremena. I onda kad ako nađem neko vremena... Tebi nije ova situacija ne ide dobro, ti nisam nemaš vremena. Pa ne, upravo to, znaš. Na početku priče si rekao, znam, ba dobro nam je došla ova situacija, malo da odmorimo, ja slušam konta, pa jeste tebi, znaš. Pa go tebi, ni brige, ni meni baš, meni baš i nije, ali generalno upalim Netflix i gledam nešto što je lagano, znaš, jer nisam u situaciji da mogu da dozvolim, nemam luksus da mogu da dozvolim da se baš stresiram iz te strane kad imam slobodno vrijeme. Razumijem sve, ali gledao sam ali čitao sam da je iranska kinematografija jako dobra. Jednom prijatelju sam rekao da Iranci
imate dobar horror film, kod njima kaže, zar tamo nije rat, znaš, kao tamo filmovi da se snimaju. To je, ima stvarno dobri, ima na primjer Rumunija pravi dobre socijalne drame, na primjer taj neki, znaš, ko voli realizam, onaj pravi, gotovo hiperrealizam, neke drame, životne priče, sočne istine, emotivne, oni su, na primjer, strašno dobri, imaju taj talas. A opet mislim... Znaš šta me zanima, evo kad si ti na primjer u pitanju. Ja znam kad fudbaleri, par puta sam sjedio sa fudbalerima i koji gledaju utakmicu, znaš, i komentarišu kao, mogu i ovo bolje urat, mogu ono bolje urat. Kako ti gledaš film ko glumac, znaš? Da li vidiš i kaj, kako ovaj loše glumi, znaš, ja bi to drugačije uradio. Ili se baš uživiš u filmu, kako to kod tebe izgleda? Svega ima, znaš kako, zato biram unaprijed šta je dobro, šta nije, zato se pokušavam nekako zatrpat filmovima nakon koji ću reći, kakvi su ovo glumci, hoću lajka da ovako moću, znaš, da me inspirišu, da me to, zato zato pravim negdje selekciju stvarno, neki stvari, da ne trošim vrijeme na neke, ne znam, ako vidim da su neke, šta ja znam, kategorije tamo, CD, ili da nisu neke velike glumačke kreacije, šta ja znam. Da, ali ja mislim da vi glumci pogotovo znate da cijenite kad vidite da neko stvarno dobro glumi na nekom filmu, da glumi stvarno neko jako teško, jer znate sami po sebi kako je teško iznijeti, pogotovo ovi metodični glumci, ali nisam dobro preveo, glumci koji glume glumci koji glume posebne uloge, svaki put glume drugačijeg lika, koliko je to zapravo teško, je li tako? Da, odlično si to rekao, stvarno ja to cijenim i diviš se, znaš, uvijek ti imaš neku, ajde sad ako govorimo o Americi, što je baš nekako najpoznatije, imaš tu neku plejadu stvarno ozbiljnih glumaca koji, prosto se pitaš kako je uvijek, tako svježa, kako su uvijek tako dobri, kako pravi te transformacije, a opet nekako ne gube sebe, ima stvarno nevjerovatnih glumaca, Meryl Streep. Ali treba ogromna doza privrženosti da uradiš neke stvari, na primjer kao što je Christian Bale, znaš, ljudi koji imaju tolike pare, bukvalno pokazuju da im nije do para, s tim da čovjek izgubi za 6 mjeseci, izgubi 50 kila, pa se onda udeblja 80 kila, znaš. Svaka osoba koja kaže, znaš šta, zaradio sam dovoljno para, šta će meni više to mučenje da se ja sad, znaš, ali on to ipak uradi. To je ono da vidiš da te inspiriše nešto, znaš, da i ti nešto uradiš, da nemaš u očima samo šuške i dolare. Sigurno, ima tako nevjerovatnih glumaca koji to baš tako vidiš neka te neke plemenite motive zašto se bave glumom, znaš, još kad onda van toga vidiš neki humanitarni rad, na primjer, ili neki zalaganje, šta ja znam, može biti političko, može biti socijalno, da vidiš da glumci onda mogu igrati važnu ulogu u nekom socijalnom kontekstu, da na dodjelama Oscara, da jednim govorom mogu pokrenuti stvarno neki mogu dosta toga promijeniti. To je stvarno jedno zanimanje koje nije tako beznačajno zapravo. Vrlo je značajno, jer izvan, mislim, mnogo ljudi te gleda i tako, onda ti imaš određenu moć da nešto čak kod nekih ljudi, mislim, naravno ne može mijenjati svijet, to je sad ona priča kao može li umjetnost mijenjati svijet, bla bla bla, ne može naravno mijenjati svijet globalno i tako dalje, ali ti, mislim, dolazimo do pitanja šta znači mijenjati svijet, ti ako nekom jednom čovjeku promijeniš nešto malo u načinu razmišljanja, ti si popravio svijet. Učinio si dovoljno, znaš, ili nekim govorom javnim, ne znam, neki ljudi se pronađu, kažu, hvala Bogu da je neko rekao, evo ja se ovako osjećam. No svojom ulogom, ne mora biti naravno neki taj sociopolitički kontekst. Znaš, svojom ulogom, neko dođe da gleda predstavu, film, nebitno, i izađe bolji ili nešto promisli, pronađe se,
popraviš mu dan, mislim, to je ozbiljan posao. Ali to je odgovornost, ja mislim. Apsolutno, velika odgovornost. Baš velika odgovornost. To je nešto, na primjer, o čemu se možda, ljudi možda rijeđe razmišljaju, znaš, svima je uvijek atraktivnije ovo, kao slava, poznatost, poznaci, ali ti stvarno imaš jednu odgovornost. Pogotovo, mislim, ti si idol mlađoj djeci, bukvalno, Pa, znaš kako, razmišljao sam o tome u kontekstu ovih društvenih mreža, znaš. I vidio sam da zapravo ima puno ti mladi ljudi koji vole to što ja radim, gledaju serije i tako dalje, i tako šalju poruke, jave se, stvarno, imaju potrebu da nekako izraze taj neki svoj osjećaj koji imaju, i onda sam zapravo vidio da i ta neka cifra, ti neki pratitelja zapravo nije tako beznačajna u smislu da, upravo u smislu te odgovornosti. Stvarno sam razmišljao o tome onda da ne znam ni ja, ti neki ljudi mene prate i neki se pronalaze u tome, još ako su neki mlađi, znaš, baš tako se rekao, neki generacijski, neki pronalaze, razumiješ me, mnogi hoće da budu glumci, pa mi napišu i nekad i takve poruke kako to izgleda, tako da. I onda zapravo shvatim zapravo da ja imam odgovornost prema, na primjer, sadržaju koji dijelim na svom Instagram profilu. Sad ne znam, možda neko ne razmišlja tako, ima svašta, ne kažem, ali ja nekako pokušavam da bukvalno da o tome razmišljam, da razmišljam o tome da imam odgovornost, da sebi nekako, a da, mislim, nije to mali broj, ne bitno sad koliko je pratitelja, ne mislim banalizovat na to, razumiješ me, ali eto, ne znam, ja šta ja znam, mislim, nemam pojma, 7.000 ljudi, na primjer, će vidjeti neku moju sliku. Mislim, pa to nije mali broj. Nebitno da je 70, da je 7, nije uopšte važno. Mislim, nebitno da je 7 s jednom glupošću koju mogu objaviti ili šta mogu postaviti, tako dalje, to se može širiti. Mislim, nebitno, jedan nečiji život da ja na neki način mogu naštetiti, prosto nije dobro. Ili a što bi kad mogu, na primjer, pokušati nekog oplemeniti ili pozvati na nešto dobro i šta ja znam. Mislim, nebitno da je dvoje. Mislim, dvoje. Da, apsolutno se slažem. I opet imaš odgovornost. Apsolutno nije, mislim, nije tolika važnost. A da ne govorimo o tim ljudima koji imaju milione, onda, pa mislim, to je jedna ozbiljna, analiza. Da, apsolutno. Da li je Tark imao nekog glumačkog idola kad je bio mali, kad je studirao i sad, na primjer? Odmah ću reći, nisam imao, nemam idola, stvarno. Imao sam prije i sad imam, neki su ostali, neki su se promijenili normalno, glumci koji baš volim, koji su mi to, što si ti malo prije pričao, kad pogledaš, znaš, inspirišete i tako dalje. Ali stvarno njih ima puno, nisam imao tog nekog idola, kao on mi je bio oduvijek, nisam, ne znam, stvarno nisam imao tog nekog jednog. Nekako sam stalno sam imao potrebu da otkrivam nešto drugo, drugačije, pa znaš, od nekad sam ove filmove gledao, nekad domaće, pa onda jugoslovenske, onda nekako u tom svemu ima stvarno mnogo ljudi koje cijenim, koje volim, koji su utjecali na mene, koji su me oblikovali, koji su me, nekako, zbog koji sam poželio, na kraju krajeva je da se bavim glumom, ali ne mogu se izdvojiti jednu, kao, ili ne znam, a nisam to nikad imao. A i to ljudi mnogo pitaju. Pa dobro, mislim, goruće pitanje za svakog umjetnika, otprilike, ko te inspirisao, ko ti je bio glavni idol i tako dalje. To se mijenja iz godinama, znaš, s okolnostima, sa onim što te zanima, nekako prenalaziš različito. Da, slažem se. A da li si imao priliku nekad da upoznaš neke ovi svjetske glumce i možda imao priliku da pričaš s njima, da učiš od njih ili tako nešto? Pa, imao sam priliku na Sarajevo Film Festivalu,
da prisustvujem odličnim radionicama, to jest kao nekim otvorenim predavanjima, jel, puno se sad koristi taj termin masterclass, prisustvovao sam stvarno odličnim predavanjima. Ne znam, prošle godine je bio Tim Roth, hollywoodski glumac koji nam je poznat Tarantinovih filmova, fantastično je držao predavanje, tako da nisam ga lično upoznao, nismo sad razmijeli imena, kontakt i to, ali sam prisustvovao stvarno jednom fantastičnom predavanju, bilo nas je čitava sala kina, bila je krcata, nekih, šta ja znam, 300-400 ljudi. Isabelle Huppert, francuska glumica, je isto imala, držala je masterclass. I tako, kroz te, na primjer, radionice na filmskom našem festivalu, koji je stvarno jedna od najpozitivnijih tačaka slažem se, našeg društva, stanja, države, svega, stvarno. I posao koji gospodin Purivatra radi u vrijeme kad je kultura, što se tiče i sredstava na samom dnu, to je apsolutno za svaku pohvalu. Apsolutno, to sve vidiš na taj način, vidiš zapravo kolika je to važno, mislim za sve ljude, ali evo, ako govorimo o nama koji se bavimo glumom, mi imamo priliku, znači, da prisustvuješ predavanjima, da upoznaš u nekoj formi od 2 sata slušanje, da postaviš pitanje nekom nekoj svjetskoj faci, tako da to je nevjerovatan je značaj stvarno za sve ljude, posebno za nas koji se bavimo. Tako da kroz taj filmski festival sam vidio, upoznao, nekako ta atmosfera je lijepa na tom festivalu, baš nekako osjećaš se malo da, ne znam kako bi to rekao, osjećaš se nekako svoj na svom. Jest, ali nekako osjećaš se da nisi u nekoj državi koja je na margini, koja je da se vezuje za rat i za nešto, šta ja znam, za ekonomsku recesiju ili to. Nekako osjetiš se malo da si u nekoj važnoj zemlji. Neki ljudi su tu došli, provode vrijeme i razmjenjuju iskustva. To je baš lijepo stvarno. Ugase se, odnosno upale se, jel ti, naši filteri za dobre stvari, čim počnu tako te neka kulturna dešavanja. To je jako lijepa stvar. Jer evo vidimo danas kako se vrlo lako mogu sve loše stvari zaboraviti kad dođe nešto što priprijeti malo, znaš, samom opstanku. A vidimo i značaj umjetnosti. Znaš, svi koji se svakako. Svi koji misle da to nije toliko važno, da umjetnost nije važna, se varaju, jer ne postoji osoba na svijetu koja može živjeti bez umjetnosti. Znači, ne postoji. To je nemoguće. Evo, to sad vidimo kad smo zatvoreni u kućama, kad ne rade kafići, kad ne rade, evo, kad nemaš posao, mislim, ili nešto, šta ja znam, ograničeno ti je kretanje, tako dalje. Mislim, svi pokušavamo spas pronaći u nekom vidu umjetnosti. Muzika, pa svaki izvor zabave zapravo je umjetnost. I ti vidiš zapravo koliko je to spas. Ili one priče koje smo slušali. Mi smo pogotovo na akademiji imali taj predmet Teatar pod opsadom, gdje smo zapravo učili o stanju u kulturi, u pozorištu, najviše filmu tokom rata u Sarajevu, gdje je pod opsadom. Umjetnost je bila način preživljavanja, ljude držalo zdravijim, normalnim. I igralo se ne znam koliko puta više predstava nego danas. To je nevjerovatno. U gradu koji je pod opsadom. Ljudi su hrlili na predstave, rizikovali život, išli pod granatom. To je nevjerovatno. I ne samo u Sarajevu, bilo gdje. I ne znam, svašta to ima raznih primjera. Da ljudi prosto, to je spas, to je potreba. I evo sad to vidimo, da je to značajno, eto. Koliko zapravo ta umjetnost spaja ljude, na primjer, evo, u Exit idu, ne znam, svi, znači, iz čitave regije idu na Exit. Luz Bun je normalan, ima likove iz svih dijelova Jugoslavije, znači, razumiješ koliko zapravo u samoj umjetnosti smo svi ljudi i niko nije gleda na način kakvo mu je ime, kakva mu je vjera, kakva mu je boja kože. I to umjetnost najviše radi. Ona je najuspješnija u tome, u spajanju ljudi, pomirenju.
To je nevjerovatno, jer ti, mislim, ti se možeš, vjerovatno na tom nekom koncertu, Exitu se okrzneš nekog čovjeka s kojim se vjerojatno nikad ne bi možda našao u nekim stavovima ili ste se razilazili, ali taj vid neke te komunikacije te između umjetnika, djela i publike je nevjerovatno. To stvarno spaja ljude i to je nevjerovatno. Ja to sad vidim, eto, naveo se Lud zbunje normalno. To je stvarno, na primjer, serija koja je nekako zahvatila region. Sve ovo gdje se govori našim jezikom, znači Hrvatska, svi dijelovi, Slavonija, Zagreb, Dalmacija, Srbija čitava, Crna Gora, čak u Makedoniji seriju su gledali i gledaju. I znaš, odjednom vidiš tako i razni dobijem poruke, podrške, neke izraza, neke sreće iz stvarno ljudi iz svih krajeva i to je lijepo, i to mi daje nekako snagu da strašno je lijepo čuti, na primjer, da govoriš da ti je to motiv, a ne, na primjer, novac ili neke ostale prirodne stvari. Kako ne? To mora biti motiv da bi opstao, jer nekako vrlo brzo se ti motivi razaznaju, izađu na vidjelo. Da. I vrlo je teško baviti se zapravo umjetnošću, a da ti je motiv, na primjer, isključivo novac. Mislim, rijetko su takvi ljudi nešto napravili veliko baš. Da, slažem se. Dobro, Tarik, ti si jedna divna osoba, baš mi je drago što sam te upoznao barem ovako. Hvala ti puno, odličan si sagovornik i baš mi je prijatno, stvarno sviđa mi se ova forma gdje možemo komunicirati, da sam opet ja više pričao sigurno, ali hvala. Pa pazi, zvao da sam htio ja da pričam, ja bi pričao sam, znaš. Cilj mi je da te da, baš tako. Čast mi je, stvarno, čast mi je što si došao tu, hvala ti puno što si prihvatio poziv. Nadam se da ćemo se čuti opet u nekoj od narednih epizoda, emisija, pošto planiram još da radim ovo. Želim ti stvarno sve najbolje u tvojoj karijeri, mlad si, izuzetno prosperitetan, ajmo tako reći, talentovan glumac. Kao što malo prije rekao, jako divna osoba, malo si me uhvatio na krivu nogu, znaš, nisam očekivao da ćeš imati takve stavove kakve ima, naravno nisam očekivao da ćeš biti neki šupak, ali si stvarno pokazao jednu dobro, barem ovo, ali dobro si se pretvarao, pokazao si jednu lijepu stranu umjetnosti i način na koji se zapravo svi mi možemo zbližiti, da možemo krenuti sami od sebe kao pojedinac i da možemo postići mnogo toga zajedno. Želim ti stvarno sve najbolje, hvala ti još jednom što si mi bio današnji gost. Nadam se da ćemo se i oko privatno možda nekad upoznati. Hvala ti puno, eto rado, stvarno hvala ti što si me pozvao i želim ja tebi puno sreće u ovome što ti radiš, kako stvarno koristiš i ovo vrijeme socijalne distance, da ipak nekako neke ljude upoznaš, da se zbližiš i super je, stvarno imao si i prije mene odlične goste, imat ćeš poslije, tako da želim stvarno puno sreće. Odlično je stvarno i ovo što radiš i nekako baš mi je ovo inspirativno i nekako za pohvalu stvarno, samo guraj dalje i super je što prepoznaješ ljude za koje misliš da imaju šta reći.